Teti manton ini kata ternyata pada Arabu ustad alim matuan tani doktor. Pas matuan bah ngocak sama nih. Cong dikasa nonton manto bula. Mon ilmu bula ngaji ya ketika jongkeng mon tengka tika kutu ngaji ke bula. Bener. Jemaah mangga bawa sih menolong. Ongguan nih. Ya Allah. Mata lu bodohan Pak Fauzi. Siapa manton ini? Ustaz. Ini ustaz ini. Tetimun uzlah Pak Fauzi mun masalah ilmu ngaji ke mantona. Keng manto kudu ngaji tengka ke matuan. Sejepon nyiwar dagi buru gadisa. Mun nyari reng alim banyak orang di ilmu banyak. Keng nyari reng bener apa tiba ada. Ternyata ukuran alim itu bukan orang yang punya titel apet rampet, titel akademik apet rampet, hafalan kitabnya sampai sekian. Ternyata orang alim itu besera. Ati rabbaka fatusamma aliman. Maharaban pataat ke pangeran, ban le ko caring alim. Wala ta'sihi fatusamma jahilat. Sehingga banja amasiyat ban ke pangeran, ban ko caring budu maki alim. Bahkan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan tetap dimiliki Pak Fauzi, make coraan aleman mantona Pak Fauzi. Are mola da yere bag bada cara matta Pak Fauzi. Mola ning da yere bada cara matta lah. Are den mat mantona bag. Naning belayu. Majorak pengajian curhat itu kan. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Lamun mai besti. Embian oning jak mun beda pesantren kan kadang ngocol guru tugas. Banyak? Kenapa guru? Karena apa yang ada di pesantren ketika masuk di masyarakat tidak sesederhana di pesantren. Muning pesantren saya kau alim bila beda basul masail ning yada. Arwah alim menurut Fathul Wahab. Menurut Bughiyatul Mustarsyidin halaman sekian baris sekian alim guru. Kayak muning masyarakat jak ngojolan bughiyah. Jak ngojolan ginika. Ana apa benar? Tengka apa sepak gelu? Ilmu toroaki budine tengka. Iya. Bener. Maka ning masyarakat kadang seperatui masyarakat ni orang yang tak alim. Si alim ada orang ngangkui. Ayo magi taruh nasa pilih musim. Jangan pernah berhenti belajar. Di pondok itu diberi dasar, paham? Pondok ni paling dasar. Depan masyarakat ajar terus, ajar tengka, ajar apa? Jepon Nabi Isa gak dito berarabu pada orang matur man adabaka ya Isa pasera ajunan si mendidik mah dadi orang mapan ketika itu madabani aha engko enjak kok tak ada yang mendidik kengko didik ben kabadaan bila pada orang ala kok kebagusan engko tak jajan apa kok niro kebagusna bila pada orang jira ala kok coba engko tak jak ngocain tak pada remah kengko nyingkein dari kalakonna bukti itu apa? Apa wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad maf'ul bin ada. Saya pun nak kena pondok maf'ul bin ada. Kun bil amr, iqra, bacalah. Apa saya baca? Mun jelas iqra kitabak. Baca kitab bang. Ada. Iqra. Jangan ada, ulang-ulang nak boleh. Iqra.